bre, pape. Evo me, napolju sve cveta, pupi, lišće, zeleniji. Ko je? Ovdje Bogi Slajca. Idemo. Slušaj, pape, Kaži. dolazi novinar u ludnicu. Dobro. I sad pita tamo ljude kako žive. Dobro. I kaže mi svi ovdje malo šuškamo, a samo ima jedna suza s koja ne šuška. I traži suzu i kaže, Suzo, desi. Suzo, ajde kaži sunce. I šta kaže suza? Ne pada mi na pamet. Že. Kako si ti mu nalakao? Evo, dobro. Maturi, ostali na